Bafowethu niyaphila siyaphila thina into ethi ke ncaseni ukuthi ngingabi on okay bafowethu into ethi ke njengamanje sesiyawugoqa unyaka sesiyawuvalwa lokhuzana unyaka usuyagoqa vele yebo then ke ngcine ngingasashonga ukuthi niyaphila sizwe sakithi hayi indoda niyaphila ngokunjalo ngithi mina mhla 31 October baphela izintombi nani intombikazi nani zinsizwa nensizwakazi nani zingane mhla 31 October niyakhipha ngizokhipha ingoma ezinhle ezo5 ngizokhipha ingoma ezihlanu ama-promo angizukuwaveza ama-promo ngizowaveza ngalelanga leli sengithi ngiyakhipha ngalo cause ifike ingoma abantu bayithande la ku-TikTok kuthi mase sengimele boyiviwa ku-YouTube kube nzinyana cause i-promo isheshe iphume so sengithi mina-ke ama-promo ngizowakhipha ngalelanga ngizophuma ngayo izingoma ngizokhipha kanye i-promo izingoma kanye shuthi mhla 31 kanye makuphela inyanga nje impela hayi iphela nendodana cause mase kuthiwa kuthatha isikhathi ukuthi ngikhiphe ngizoba nenkinga cause abaculi vele sebeqalela bayakhipha vele labe esibabheke ngama-Metro Code so if mina ngikhipha ngizogcina ngingasasitholi le-attention le yabo ngizogcina ngingasayitholi le-attention le edingekayo kodwa asazi kodwa nje impela kuzoba njalo mhla 31 ziyaphuma izingoma asithembe wonke umuntu uzobe elindile and kulo maskandi ngifuna ukuqhamuka nesitayile esisha enzobe nesikala kwe-promo esizonza ukuthi i-promo niyilangazele noma niyibuke ngeso lokuthi cha lo mfana into ayelayo uyayenza into ayenzayo uyabona so ngizoqhamuka mhla 31 sengiqhamuka nama-promo ngisazoke ngithi nje ukuthula nje kancane just ukuquba uyabona so yes ngiyakhumbula le nothatha abantu ingoma uthatha abantu yena owenza kancane izinto ngabe ingoma seninakho phela kwakuyingoma engifeaturishwe kuyo yakhe uthi kulo mfana uthatha abantu manje angikwazi ukuthi mina ngilawule ingoma ngithi le ngoma iphume manje uyabona into engithi mayibe njalo kodwa mina nginesiqiniseko sakho ukuthi ezami ingoma engisuke ngifeaturishe kuyona abantu mhla 31 ziyaphuma yabona mhla 27 mhla 27 ngiyayikhipha ikhava igcwala iy'nkalo kwasani wonke umuntu uzobe efaka leyo khava umhlaba wonke especially uzobe efake le khava so asithembe ukuthi wonke umuntu uready nani ngikhipha mhla 31 mhla 24 amathi ayikhula mhla 24 ayakhipha mina ngizoyivala mhla 31 yabona shuthi nje siyiskim nje sisonke kulo October kulindeni impela okuhle kuthina
ngiyanithanda kamnandi.